thobela ke a le lotšha ke a le tsamiša ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo ke le tshwaretše ditaba tše di bose gomme ke tlo kgopela gore le subscribe le like video ya rena gore le kgotle button wo ya go ba le a thumbs up le share video tša rena le batho ba le ba ratago le comment on the comment section ke kgopela comment tše di bose comment tša lerato comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho ke kgopela gore di advertisement tše dingwe le fele le di lebelela le se ke napa le di skipa ka moka ga le di skipa channel ya rena ga e kgone go growa ke molao wa YouTube gore channel ya rena e growe ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng ke rata re dira reading ya rena ya weekend ye ya mafelelo a beke molaetša wa mafelelo a beke ke na le the queen ke na le karete e rego mo go wena ya re redisi mangelo a gago ba re mo wena ba re ba tseba gore wena you are in control go ba tseba gore you are in control o ka ba in control of your life in control of yourself as a spiritual person, in control of your spiritual gifts, in control of your situation, but you are in control. No matter what is happening. Skanana or mhlomwe ke mafelo la bophelo wena o na le mathata but you are in control. Gore mathata we go ka ipotsa gore o tla fedisha ke nnete o tla fedisha. Akere ba re ga ona ntho ile gore wena e ka go palela ba re o ke tshepe. Akere bare o se ke wa leka wa kore wa kitšela fase wa kinyatša ba re tseba gore wena o na le maatla a go dira gore ditoro tša gago e be nnete so ba re weekend ntho wena o swantse o dire gore o ke thute go balansa mošomo wa gago le your personal life fela e ba le nako ya go ba le spend some time le family ya gago gore this weekend ke ntho le ka e dira lo ka khotela already maybe o na le di-plans tša gago mara mohlomongwe spend some time ka gae le ba lapa la gago and then ba buša ba re go na le dilo tše o swantse gore o di release ka ra bophelo ba gago goba batho ba le gore o swantse o bantšhe ka ra bophelo ba gago dilo tše o tlo o di release ke dilo tše le gore o tlo bona dilo tše a di o gole ka selo a di go thuše ka selo di a go tempta di go iša tseleng e sa lokang di tliša di-bad luck ka ra bophelo ba gago dilo tše le gore go di dira goba go na le tšona di tliša di-bad luck mabaka a bophelo a sepela ga botse di dira gore wena bophelo o kwatile o be very very emotional o phelo o lla o bona ka re wena o na le mathata go feta batho ka moka dilo tše le gore di tliša di-bad luck a o be le tšhelete ya dilo tše di gona ka ra bophelo ba gago goba even batho ba ile gore mohlomongwe ba tlela go tlaetša ba bona ka re wena o lešilo ba o dira setlaela ba go manipulator ba o ntšha tseleng e lokilego ba dira gore wena o dire dilo tša go se tsebalege dilo tše le gore ba tseba gore di tliša lefifi ka ra bophelo ba gago ge e le gore ba gona batho bao ka ra bophelo ba gago ba re ye ke nakoela ya gore batho bao o bantšhe ka ra bophelo ba gago wa e ba bolela so ba re ba nyaka gore wena o transforme your spirituality ke nakoela ya go transforma jwale ba re o tlo theeletša intuition ya gago ge tla be e bolela le wena o tlo lebelela di-signs divine signs tše le di tlatla mo go wena ke boletše gantši ka di-divine signs so ra re gantši nka se ditlhalose already le a tseba rena ke bolela ka eng ba re tlogela go tlhela o balabala too much tlogela go balabala tlogela o phela o bona ka re wena kwana o na le mathata o itee tlogela tlhola o na le batho wena o phela o bolela ka mathata a gago o lla o complaina o sa fetše ba re go dira so o gare o kipiletša di-bad luck le go feta ba re tlogela go phela o tšhogile tlogela letšhogo lewe that fear o kgwetse o tšhogile gore kgwedi ya fela ke na le dikoloto tše dintšhi ke ya go dira jwang that fear a e sepele ke potše gore you are going to survive ke potše gore the universe knows your situation bolela le mangelo a gago bolela le badimo ba gago ba tla go thuša ka maele mohlomongwe le gona mo ile gore o na le dikoloto gona o ka bolela le bona kgwedi we ba understanda
ba re go bona ka re o na le mathata too much nako ngwe go botlhokwa gore o fele o kgopela batho bangwe ba o thushe ba ka o thuša ka maele ba ka o thuša ka tšhelete ba bangwe just go no theeletša mathata a gago le motho o kwa kgotse le gore motho o mmotšang mathata a gago ga ana mafoko a go kgothatsa but that moment e la gore o tšere nako ya gago o theeletša mathata a gago it means a lot because wa fola mo moyeng wa gago wa imologa ka go bolela mare ba re ka metlha botša bao go ba kgopela thušo go batho ba e leng gore wa ba trusta o se ka wa kgopela thušo go motho e leng gore o ya o tšea taba tša gago a di iša pele go sasa a go tshega ka tšona go sasa a go roga ka tšona ba re ka nako nngwe o ba le kore kgotse le gore ga o tsoga botse o ba le malwetse mo mmeleng wa gago ba re o na le too much stress seo ke sona se o biletšang malwetse bolwetse a botliše ke di-allergy dijo tšeo di jelego goba eng bolwetse boe ba re botliša ke stress o nagana too much stop o nagana too much believer go badimo ba gago believer go modimo believer go mangelo a gago believer go the universe and le wena ka boswena ke tshepe go sa ke tshepe obviously o ka se kgone go tshepa the universe and go sa ke tshepe obviously o ka se kgone go tshepa batho ba bangwe ba re ke tshepe e ba le mokgwa wa o ba le kore e ba le belief in you and then stress seo a sepele tlogela o nagana too much tlogela go balabala wena ka boswena o ke pakela distress ka o phela o balabala o nagana too much wena ka boswena o ke pakela malwetse mo mmeleng wa gago re tšwela pele ka reding ya rena ke na le the 4 of the secret circles in reversal ke na le the high priestess ke na le the 8 of the secret circles ka ba le the high priestess gape ya re wena ya re harness mystic powers mo mangelo a gago ba re wena ba re weekend ga se weekend le wena swantse o nagane too much ka mabaka a ditšhelete mathata a gago a ditšhelete ba re ga se nako ye nngwe di-plannings tša go tša ditšhelete ba re ga se nako ye nngwe ba re the mo o naganang ka mathata a gago ke the mo e leng gore wena o bitša mathata le go feta o attracta more bad luck ba re e ba le nako e le gore o nne o nnoši o ka tšea 15 minutes an hour goba even the whole day it's up to you šomiša nako e key go ya go connecta šomiša nako e key go ntšha dilo tše dintšhi tše le gore di kitima kudu ka ra mogopolo wa gago o ka kgotse le gore o tšea this 15 minutes or 30 minutes o dutse o nnoši but still o dutse o nnoši but go sa kitima dilo tše dintšhi ka mo monaganong go no tshwana ka gore ge badimo ba ba etla go wena ba tlo go fa melaetša e le gore ba santse ba fe yona wena o ka se kgone kwa melaetša ye nngwe goba ebile ka se kgone go fitlha ka kala go tla ba na le traffic of thoughts many traffic of thoughts ka re ga mogopolo wa gago so o tla ba dutse o nnoši wa no make sure o se ka nagana ka selo o se ka nagana ka dilo tše di diragetseng mo bekeng o se ka nagana ka mathata a gago and then ge o se no quieter your mind kore o kgomotša monagano wa gago and then ke mo e le gore ba tlo kgona go tla mo go wena ba go botša tše ba santse ba go botša tšona ba dilo tše ba tlo go botšang tšona ke melaetša e leng gore e tlo go thuša ge le gore o na le mathata tšhelete gorena o swanetše o bereke jwang gore o kgone go tšwa ka ra mathata ue goba le ka se mathata tšhelete mathata e le gore ka ba wena le ona gore o swantse o tšwa ka sebopego mang ge ba ne ke bolwetse mo mmeleng gore na ke eng dilo tše o swantse o di dira gore bolwetse bo bokgone go tšwa mo mmeleng ka gore ba tla kgona go guida gorena ba go bontšha gorena botse bolwetse bo bo kgosa ke eng so ba re e ba le sometime alone ba kgone go tla go wena ba go fitlhišetše melaetša ye nngwe and ba buša ba re melaetša ke melaetša e tlo go thuša when coming to mabaka a ditšhelete mabaka a gore wena o kgone go phela mo lefaseng leke o kgone go fitlhelela dinyakwa tša gago melaetša eo wa tlo go fang yona ke melaetša e tlo go thuša gore wena o kgone go tlo phela a better life gore mabaka a ditšhelete a sepela gabotse ka mo lapeng ka ra bophelo ba gago ba re ba nyaka gore this weekend o tliše kganya ka ra bophelo ba gago invite light ka ra bophelo ba gago and ba re o focuse kudu go di-positive things go ra gore tlogela go balabala o seke wa šomiša nako ye go balabala e šomiše for the positive things le o ka kgotse le gore
o ka mo lapeng o gare wa cleana o dira tšeo di dirago mošomo o dirang ka mogae ka moki, and then o kgwetše le gore wena ka ra monagano wa gago o nagana everything positive, o se ka nagana ka dilo tše di-negative, o se ka nagana ka manaba a gago. The mo o naganang ka manaba a gago ke the mo e le gore le bona o dira gore ba nagane ka wena. Go ntse o bolela ka bona ba o nagana ka bona, immediately ya tlika kua go bona ba thoma o nagana ka wena, and then ba thoma o plana gore na re ka mo dira eng, ke kgale re mo lebetse wa ke kgale re mo lesitše. Tlogela o nagana ka manaba, tlogela o nagana ka mathata a gago. Mathata a gona ka ra bophelo re phela le ona, mara nto ngwe le ngwe ya fela ka ra bophelo. Motho a ka se be le mathata for the rest of their lives. Mathata a ba gona ebile a fela, dikoloto di ba gona ra di patela ra ba ra di fetša, malwetse a ba gona ra rapela ra nwa tše re dinwago malwetse a fola. So nto ngwe le ngwe e na le nako ya yona, e na le mathomo e na le mafelo. So ba re tša nako yo go tlo focusa mo dilo tše le gore di positive gore o kgone o tliša kganya ka ra bophelo ba gago. Mo mangelo ya gago ba go botša gore ga se ba go furalele le ga tete, ba na le wena tšatši ka tšatši, ba go fa maatla a gore o lwe nto ya semoya, ga se ba go furalele le ga tee. Ba re ba go guida ka mehla, ba go guida. So wena theeletša ka mantši ba go guida, o theeletše melaetšo ba itlišang mo go wena. Ba re ka mehla pele o dira selo, kore pele o bereka ka selo goba pele o dira selo goba o thoma selo, e ka ba mošomo whatever e le gore e ka tliša good things ka ra bophelo ba gago, goba pele o tsena ka ra situation e itseng. Ba re lebelela pele, assessa the situation, assessa dilo tše wena o nyakang go di dira, assessa pele gomme go seno assessa, and then ba re e bo gone le gore o tla choose gore na o tšea tsela e feng. Ba buša ba re and then a go be le di-priority ka bophelo ba gago. Tšhelete o ka no ba le yona, mara a go be le di-priority ka mehla, e šomišetše dilo tša bohlokwa, thoma ka tša bohlokwa pele. O tla re mola o feditše tša bohlokwa, ye lengwe e la go šala wa tšea something wa ke thekela yona ntho ene la nyaka go e reka, ye le gore wena o nyako ke thabiše. Ka gore ge re le mo bophelong boki re le go mo go bona re fela re nyaka go ke thabiše. Motho santša ke thabiše go tsoga everyday fro ka masa o ya mmerekong o bua mašego, o swanetše gore kgwedi e nngwe le nngwe go seno kry-a salary ya gago o ke thabiše, o ke lebogiše ka mošomo mo botse ko o dirilego, gobane tšhelete uwe salary uwe ke maatla a mphufutšo wa gago. Go bohlokwa gore o ke thabiše le wena. Re tšwela pele ka reading ya rena. Ke na le the 6 of Pentacles in reversal, ke na le the Ace of Wands, ke na le the 7 of Swords, ke na le abundance. Ba se ba botse gore weekend e a se weekend la o tlhoa o balabala o nagana too much ka tšhelete, ga se nako yeowe. Ba re ke nako ile ya gore wena o manifeste dilo tše di botse ka ra bophelo. Go ka dira ka mokgwa ba se ba boletse gore o dire ka gona, o tlo bona mabaka a bulega, o tlo bona mabaka a ditšhelete a sepela gabotse bekeng e latelang. Ba re o tla kry-a more creative ideas, ba tla go fa more creative ideas. O ke molaetša o tšwa go manyeloi, ba tla go fa more creative ideas, ba tla bolela le wena. And then when coming to the argument, a kere ga bantši ba bolela ka taba ya go ka ba le batho ba ile ba ka leka go ba le go rumula, go create di-arguments le wena. Nako nngwe o na le motho le tšere dikganyi, and then le thoma go sakwana ka dipolelo, maybe le fapana ka di-ideas. That thing it's normal. Ga e re gore motho mo santse a judge motho mongwe, motho mongwe a judge tumelo ya motho mongwe, motho mongwe a nyatše motho mongwe. Ba re mo wena o tlo šomiša bohlale ba gago when coming to disagreement ye ke go se kwane ka dipolelo goba whatever ile gore e ka tliša argument, kore dintwa dikgagano, kore go exchange mantšu ka tsela ya go se be gabotse. Ba re šomiša bohlale ba gago, šomiša bohlale ba gago, o na le free will. Ba re mo wena ba re this weekend o tšee advantage a kere ya gore o attracte dilo tše di botse, o manifeste dilo tše di botse.
ba tšwa ba botse gore kry-a some time alone, and then o kgone kwa melaetša e tla go tla mo go wena, and then ba re yona nako ene ke yona opportunity ya go ya gore o kgone go manifesta dilo tše di botse ka ra bophelo akere. ba re o ska tšea advantage ya abundance, gore abundance ke anything e le gore gore like tšhelete, bophelo bo bo botse, go ba le dilo tše o nyakang ka ra bophelo, o sa šothe selo, o ena le ntho engwe o e nyakang, o ena le ntho engwe o e nyakang akere. So akere o nyaka dijo di gona, o nyaka diaparo di gona, o na le everything e o e nyakago. ba re o seke wa tšea wa kgotše le gore o waster those things, o seke wa di waster, o seke wa di waster le gateng ka nako ya bona, ya nako tše badimo bao ba sa phela, your ancestors, go boe ba le nako e le gore ke nako ya go yo tsoma, hunting time. So go ra re batla ke prepare for that time, nako e le gore hunting time ya fela, and then kore ba make sure during the hunting time whatever ba di huntang ba di šomiša gabotse, ga ba re di tletše ke tše dintšhi a re dijeng re di wasting. No, they always think about tomorrow gore kana go tlotla nako e le gore ga se hunting time, and then re tlo tšea ka dijo. So go ra gore they make sure gore ba saver tšela, ba di beya gabotse for nako e le gore ga se hunting times, ba tseba gore ba sana le dijo, ba tseba gore go na le nako e le gore ke marega, and then sama ba tla make sure ba roka diaparo. O gopola gore nako e la kgale ba ba šomiša ditseba jwalo le jwalo, go ra gore mekgopha ya diphoofolo e tla prepariwa go a rukiwa diaparo. So go a rukiwa diaparo tša marega because already they know gore marega a etla, then go rukiwa diaparo tša marega gore ge marega a etla ba seke ba bolawa ke diphefo. So le wena ntho ba bolelang ke ntho la gore ga ba o fa lona lehumo leo, ga ba o fa tšona dimpho tšeuwe, o seke wa di bona bontšhi wa di waster, di šomiša gabotse, ke ntho ba e bolelang. Always think about tomorrow, always prepare for tomorrow. Naganela bana ba gago, naganela bokamoso ba bana ba gago, ke ntho e la gore ba ra gore o ska wa naganela for today fela, naganela for future, for bokamoso, ke ntho e le gore ba nyaka gore o e dire this weekend. Go ntse o manifesta tšeo di manifestang, o kgopela tšeo di kgopelang, o di kgopelela for tomorrow. Ge ba o fa tšona o seke wa di waster, because go ka di waster go sasa di ka se be gona. Ke ntho tlo kgotšele gore o phela o boelela ka ra mathata a ditšhelete, o phela o ya o loana o sa fetše, o phela o ya o kgopela o sa fetše, ka kala re wena ba o file ga o e šomiša gabotse for dilo tša bohlokwa wa e waster. Okay guys, ke yona reading ya rena ya this week, gomme ke a le leboga, a re kopane gape bekeng e latelang. Thokoza.